Mi aloy sagyang kuto hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umandan gawi na kalimulimod sa mga syaitan. Pagisaan siran o mapuruiran o anto noonon imiyang gagalabakiran. Natero agyong kuto ay sakiran natero niyan. Daak natigin ganatis si fulan taman sa daakan mapakasina. Na isimbagagyang kuto mapuruiran daat tigin namiyang galabak ka. Ayang maanan niyan na maito nagumyak akep-kep ang kanan namiyang galabak ka. Natero manwi sakiran natigin na daakan ganatis si fulan taman sa daakan mapakapanginom sa pakabarga. Natigin na daat tigin namiyang galabak ka. Magkapang ka na namiyang galabak ka. Natero agyang kutoy sa kung mga syaitan, natero niyan. Ada ka natigan ganatis si fulan, taman sa danyan matalakso karuman yan. Subhanallah. Na mabaya-baya agyang kutwa, mapuruiran, natero niyan sang kutwa syaitan. Amyakang galabak ro, udano minni, ubay karak natigin. Ayang maanan yan na miya kalairang ko pangkatan ang kutwa syaitan ayam yang galabak yang ko urip no Allah nang kutwa kaya talakan yang ko karuman yan. Subhanallah. Pada sebutan tanusan na suka talakas iko karuma na pada nang kupiyamak halal wallah ay kakagwadian o gaid na kababayan o syaitan agalabak. Tumuon o syaitan abang kadin matalak si karumangka adisaba kadin makasina. Ilan yung manuto. Sebab sang kutwa kabinasaan ang mapapadalam si iku kaptalakang ka ku karumangka. Inus ka pagariakan. Nas ikudang kapan kang gulawla sang kutwa katalakang ka ku karumangka na pamimikirang ka. Pikirang ka agyang kanan na katalakang ka ki karumangka na padanang kuwaswasar ko syaitan. Sebaring ka si karumangka. Wadan adang kaun kasuatan na ilayang kasunganin ay ni kasuat kaun ang mapapadalamon. Padpanasabutan tanusan mangurip ng Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan din aso karumae na disiran miswaswa sa gyang kutwa waswas o syaitan malagid si isumama antaw akabubay kaya kapakay aaya katalakar kay karumang kaas kabubay na sabab sang kuta ka pamangniyang kakutalak kapakay mambuas sa kaamama na aaya katalakang ka kay karumang ka na sabab sang kuta adang kakapakasabar sa kapamangniyang yan nakakutalak pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala at tatapan yan ang kuta kapakatitapi wadua nagupakasabarang kanuniyan pan sang kai adunia kaanyo maparulis subalas yan sa alungan na mauri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.